41. Menka for Lumba super and fem mount so be a jatum say a yena FD and so adding a stamp EDFC so bebrena na efre so mu pebi se no ebi aba DLFM your premises hantino oba a not Legon Opsi to Wisconsin International University a wo hono ma na chesa won so aba beji Lumba super ni bi na mum sa dodro ana wo pe etu aton dia no afrem penifo e wo 0549889685 and 0549436616. Na ye sign eka mo say dwumadie sonku bi eba so e wo prampram eno no wo enkrabo premante mu na dwumadie no eye ho mo ho afahya e ba beto dwa wo prampram enti ade hya mo wo prampram matede na wonom nam sa kwan we so eto nsa frɛ o manga na de hye nyina say afahya we de mo bi anye ne ho mfiri befi sɛ nwuma pii na ne nwuma pii na beto dwam frafra afahya e ba no mpanifo mo so asene no eye fast trade and afi prampram traditional cancer dwumadie we no esi o mo sere so a ye ba bede na fade ene ya mamre di ene wachi wo nuane apeso ton betuma beton ho no mudonkomi ubenya atofo won sa pa owia na mato kra achese ne ne dabo damadam kra kotobi ene ya ponche kusie owia bibia benya bia to wo sa prampram afasha na se ene wachi no ye be san so atete megburu na ma omunsane dwuma ho no ma kapre wontua bi wompe we na opeka ya moto dwuma ne be hye ase on the 14th August akwapem 30th August into sanabo so na etoso etunan akwapem ne da etoso diasa ewo mfimpi me na do nsem de womade asa dwumade we no wonyi wo ho emfemfire mum na beto dwa wo prampram Anglican Park bra DLFM ye kwakota akire koye adwuma firi wono de aba ento so ba na fa ho be hye mu bi prampram eho be de pa enyi ho femfire mu kra we na adwuma kwa ni me wasu asa yentena se na yamfa enumre no nsia ka se bono masom akenkafo be no ye senkunya be som no edi ameje so yo wofa o se ade yo de one at Nhyiraba Kwadwo Sammy B. Mahutedin ade bantwe bona na otafiri jamene. Adjoa Agyei Sikapa. Ye da ye ho ye pa ye de kase bo no enchire mu ankasa ebesan mo. DL News. Yamamo akwaba afitu mlikai neshia yen ewo Facebook no so na afinsi YouTube na yamfa kasebo no enchire mankasa ensomom Andrada emre Paul ewia domienu ene nya ne ntiyese loli nkwanhia biasi ewo dwowuru ekọ Accra mompotem honom ema esukufo mofra na wonom eco school ewo God is King Preparatory School eno no wo Ashaman chese we basa eye sprinter bus na mofra etim na hyenkani wa park esikwanchen no de mofra ne mienu anasa benu etwa kwan mum ana tipa track registration number no eye GN 9673-25 ono so fi akramo eba na odi mirika tente chese ka bi dinanim ne ho nya hanti wo pentem akọ na ode be ball sprinter bus o my Ghana do school for mofra wo ma ene ma mofra ne pine prepare ne prefo dem ko pie mo ayarasabia na kasamafo edema Ghana National Fire Service the din ade aye assistant divisional officer 1 ADO1 Alaskin Nati aka se kirem se yam fanto Ghana fo anim se ne emofra ndo adomu prepraye pare du ba kono emu ba ko ba mo wo kurade a enkwanto menyi ntawafa no waya twede amponyankopon ediam na mo kirem se emofra ndo adonu kopie mu asabia no me pole edu se ba ko afrim emu banu nso police for money and say police hospital na yar sabia hodo aka etimi asa o yade ne yayi wo ma nyina kofiem na so o ma aka ne de o nyina eda so da yar sabia hodo ma doctor fo ejina wonom eso de o kirem ni say ebi ni wo hono ma wo mote bia ne mu odi nanso ne doctors ne modem bo no amazisi o ha na akofo mpam na mra ADO1 Alaskin na te kasa ne nsem nkiremu no enie Nya akobani say update a war accident see and say dia ade chi yanti asempa Andrea na jo akwara no baako ana o admission just say akwara no unfortunately we be 5 to 6 years the nine was badly damaged a accident in no ICU police hospital doctors so police hospital ebo modern pa say ombeboa me am who effort to put here but what extent of injury na chesi
na agye omunsim nti unfortunately no ono akola no ehwe ne nkwa itwa ni hwe 37 so na de nkola 10 in the 37 the fortunate thing about that they say nyame adum 10 nyina no they are out of danger omu nyina no nyame adum they are responding to treatment 2 kra no omu treat omu e discharge omu a chese na baako a oba baako a na ne sere etwa paa no ko na omu prepare no a omu de no ko surgery ana oba baako so na ne timu apan kakra omu de na kwanda ward a omu ya de ntim besa bo 37 hospital so abaso so omu abomodin sustain ahwama nkola no omu nyina no omu apomodin improve eni ya woti yi ayo panipo no eka wonom a wonom ehwe odumija adwuma yekuo ni kitahudie suom mechira public relations officer at the Ghana National Fire Service ni din at the assistant divisional officer 1 ADO1 Alex Kinate ne ene yede asumui Yantoa kasiebone so ni edasua ejina kwenhie esiye ewo jori joru akramo kwantempone so eno efa school bus sanity patrack no na ade asese de Minister for Gender, Children and Social Protection Dr. Agnes Namomolate edensem atudwa echemu se ye kebia no ebeba no sese no aban afato amonso so metua sa aka ninina no de nsem yi editudwa ewo bra okonsra hwe ewo 37 military hospital enefiada kitan sabo somne de toso eduasa baako a wokwohwe mofra ewo honom sane behu sane omonso no eho efatie sese na okasa anoche mu se abanye ewo so a Ghana mampani John Dramani Mahama ena edi anim na yoma ho fama so omonso ebehwe se Ghana fo so abofra bi bepra no omo ankasa no beto omo ho so ka bi ebebia no omo ankasa ebetua na wode arehemu so ma awofo se mo ndwindwin sika bia no ebeba ho so bia ewo so omo kotua be osibia wa hospital na emo maban afa ato omo ho so omo ankasa no ebetua medical bills ni na ama won na wo chirem asese na busuafo de wo so omo nya ne sabofra no ubetimi atena ne nchen ke ahodo a wohia ni na attention na wo de ama no enkwadwinwin sikasem bia we sansa ban na kasa yo madwen se omo betua no sanso ekasa ye echemu se hwehwemu bekoso ne efa ho ti a akwanhia no etimi esi ye na wo so omutimi ye bibia mpanifo so no apɛ ho pomasibre na omatimi aye nti wo sre se awofo no momodin ahwe so betimi ahwe omoma na mo nwin sikasam ho na owie 37 military hospital ono so obekɔ ayasabia hodo no enso akɔhwe mo from so ewo honom no watimi ahwe se mo a wo so timi buani na aban so ebeso na se ama omai timi aboawo yantoa kasebo no so ne fa ni fa nkyire mu my Ghana ya sante mantemu na omanyim ya wadwumaku ahoto a wonom ehwe se my Ghana yebeye ndura yebenya bedwaku bebehwe omam ye nduro no hyehyɛ yesom na omam ye bibiduro no omam hwe omoso ne yefra wonom traditional medicine practice council na wonom kyerem se yemfanto my Ghana de hye ne mu se ubawura mu wa sante mantemu ne dua yada wonom betuma toto bibiduro aso ya hodo pode eduasemu awa sante mantemu mu kyerem se emra ebeta wo mudwumadie ho no wo mani so amfa nya dwuma bomodin ade dasen pada fo motom edo mo nsa so alata momwen de sande sabe wo ye adwuma se obi a wo ye aduro na wato ama nipa nom na wanya pomuden na aduro no esese wonya tumi krata kwasi bo no beka no se license na so woni bi afin so bia ye bi no mokura ye nduro no kura na ye hwehwe mu hu se aduro wei kobrane nom a ebebo na se mo na pomuden na ye se mode mope ana mudu sa na mo to mu kyerem se sa enria hodo eme ya porpadu asa ma tutu nyina mum na wore mu kyerem se wei eye nafoa pole eduntem dwumadi a wonum edi ye kwansrahwe ewo me ahodo mo ye nduro ewo sentimental mu no mo kyini ya akọ me ahodo pode edienum 55 traditional medicine facilities ewo sentimental mu na kase ne kyerem se yamfanto Ghana ne hyenim wei na moto amutu ahwe hu ne se obi bere wa ya bibiduro no ehu behia se wonso emra bi ho no ma se odi so na woboa se be ya wonfa nipa nkwa enkogura to prekura na mra so dia ya adwuma na emra opanipo no na wa ya head edema compliance enforcement and office inspection ewo cancer nanom ye mo fa se Michael Lawson aka se kyerem se adehia hoto a wonu ebu mra so na mra hoto a better medical medicine practice cancer nhye ho a omani so no my Ghana mra ebe woro mu pieto de kyerem hwe ade mo pie ho kyerem se omato wonom aso ye ne mu no eno nkyerɛ se si
cancer na bakwaso na omo de Ghana mra ya adwumanti no ombo mmodin ade makoma wo mo ka biewom a wo man Ghana mra hye omo nsem no mo de makogina mra no na oman Ghana mra abo mo kwadu omo safatase mo kwada afiase makodem omo fatase mo tiam patasika mo no betua se be ya ebe ye nsa na sabe obi ya bibidura oman Ghana mra odo to na se na mra mesa maka kasa nsem sei na odo to idwa ya boye homodin bia se ye nsa betumi aka ne no na ye de asemunti yankotie ene a openipo no ene ye penipa wada traditional medicine practice counselor no o santemante mum me wa fa se Lawson market kasa ye no eni so far we've closed down about roughly 30 facilities. We've closed down about 30 facilities, and these facilities are facilities where they've failed to be compliant with regulation. You visit those facilities, you realize that the practitioner is not on premise, the practitioner has failed to display the license, and the practitioner may have probably established different branches across the region, and he has actually contracted unqualified practitioners who are in there. For the facilities that we've closed now, most of them have actually appealed to the council, and the council is looking at initiating sanctions. But for ones that we've closed, DLFM, that they've not appealed to the council to ensure they take the necessary steps to rectify the problem that we've identified. When I go back, we're going to engage the legal team to ensure we initiate criminal proceedings against these practitioners who are operating without the necessary certifications and credentials. So far we've closed down about roughly 30 facilities. We've closed down about 30 facilities. And these facilities are facilities where they've failed to be compliant with. Any awoti ye ayopeni po no ene wada a traditional medicine practice council. On a head at the compliance enforcement and things in a year inspection. Nidin at the Mr. Michael Lawson and a motinin king. Yentwa kasiabone so na Heart Advances a year hospital se omedi omo 10th anniversary no omo hwan sakraya omatimi aye ewaya usabia ni ma se no oka eye Christian hospitals ahodo akwana nima na omo so eka ho na yade enso omo fa akwanya ne so ede omadwenche ede tu dwa wo kwan yon pese omo fa so asese no apomuden ho samsu no ebetimi atre ewo mpotem honom na dwumade yi ekoso na yade anananom ahemfo aban empanifo eye healthcare eye professionals eye business leaders ahodo so no etimi ebeka omo ho ehwe sa ya sabia na anniversary ni bibia so no ebetimi akoso ye na bra dwumade no ekoso na special guest of honor ye otumfo apejahene ohene ba owusu afriya otoso enan ebo eye SD ya sorry na abaso ye papa paso omo so no ehwe sempuntu dwuma ebetimi akoso ewo manga na meba pomuden ho nsem adesua ho nsem ene niam ahodo no so ebetimi abo oman na omo so eka ho bibie papa panti obo mabaso oma ya de sanso anofa akwanya ne ede nsem ede to health professionals anim sa owo mayim na ye health professional na sa obi ba na sa oba beji ayaresa bo modin ase ne yie de hu ebehia wo utimi kwa yaresa bia ni bi na nurse ni doctors for no sane omo na obekasa kra ma yare na kosoro munjai na omo modin ahese adwuma na omo ye no betimi aye ne ye Heart Advances Hospital omo 10th anniversary and omo to nsa first mama medical bridge na we media omo di film tintin a etie fieduni bi omo aka na 23 bed hospital ene abeye 80 bed nyame pa bedu afie wie na edu 90 bed hospital omo dental renal dialysis omo bia hospital kasi bia wo ya omo hwe nipa eboa na we di adwumadi omudi ewo Ghana man mu ni asanchima mu a ese fatase baba beta o machi yemo mamo ye fre rade so mekoso atomu komna adwumadi no so atu empo na anye kese ye besre ne omo ye fundraising mo amamba kra moti a mutumi eboa ma hospital no enya bi no mo so tumi de hwe ahofo ene santima nyina ti ene ba mo muchi nkwa e mo mamo nim se ampa adwumadi no eden akatua no so enye de sebi omani ehwe se kombenya no enso so omudi akatua no nkwa echi a ye timamufo no ye ho be kire so omufo omani to na adwuma no munye makoma musi no musi ye no na no mumye omani no munya tema e fa hwe omo a omo be yare omo be ba ya sabia mu ekoma pomudi adwuma yefo e ba bia sa ye sra ban se no ho he ha no betumi ato market mu na adwumadi nyamo mu de ye adwuma no sabe kan sa
Eniya uti ye eyo tumfo apeja hene ohene ba owusu efri ye na enu achi anotitineni ede madwumedie no no anso ana ye CEO ede ma Isaac publication eye elder Isaac owusu esre eye businessman eni omo amuka bi ewom nyina so omo mamode ahesa ya sabia won potem hono omo betimi aboa wam se ne be ye betimi ema emu atre Here hospital or Ghana. Escaphobe with cat and some carbon for treatment. We did say, Sika, yes, no, plenty Taitra, dollars is China Bontino. The boy community hospitals now, and Kabebuama, no bush for now for the bit my home. And then T. Mistress, women in Ayamua clinics, because you be two for passport crime correct or honey do cancer. Now, corner dear here anywhere, let us who one to me and support to Sani, Namua or my Ghana. The only say you born a dear nipa break, you to say, or ye hard working person, a shame crying. The same thing say, you be a Juma, then you know be or hard. For instance, you be a filling station, if I nipa 20, and no coha nipa a foul mono, you show me in a cabacopet. Woman, you know, from me as I far from because almost so mine, only year I'm dear Juma, you're different. But when you be a hard working person, I see a bonabasso, and it's not supporters anybody. Eniya uti ye eyo titineni ede majumedie no no anso ana ye CEO ede ma Isaac publications eye elder Isaac owusu ne krakramu ana Mr. William Sapel a ono eye administrator ede ma Heart Adventist Hospital ekasai ede for hawa ya resabia ne so no efemu ewo honom esra omo kabie wom so se eba ya resabia ketenkete won potem honom a omomboa wom se ne ebe yo mo so behu se eye ya resabia no eye ade obi ba ha no beja ya hwe mo so no ebetimi asano abebua wetimi aye adwuma yi ade apoa nipa ese nya ambulance ebebo adwuma ye nyina ye mo aye sere free adofo no ho se bebua na ahyenyame eno nya yesere mmere moa na mehram ase yeni se confirm teaching hospital na so mo wo a lot of issues are there be an akra wide. There were a lot of hospitals in Kumasi, Shanta region, and beyond. As in Nia Koso, near Boma, Kufmachi Referral Center, the year Jumano Nebria Shua, near the Ako. Now, Apomodine, our sharing our Sanwasam, Yasmosi Yaya Pa. The best one hour is a movie, and conquering the Queen Apaya. Mumwa hospitals are come. Kuma, a chuck of Falachi Ocean. Intimua, Napomodine Hawa. Owo my mono etimi asano said the ye is a person bed capacity 90 beds then we are able to solve a lot of problems itimo moa ayasadia hodoa etwe ho hia na pomodene ayasadia hwe into po owo my kokoro Ghana. Eniya uti ye eye Mr. William Sapel a ono eye administrator ede ma Heart Adventist Hospital Yantoa kasebo no so na ye nyina mu ewo MPP amayoko na akache na meka se ne due yada na the New Patriotic Party MPP amayoko no wanom friends and for insentrafo nhia mu na mu kire mi se wo made so mu oden pam e de abo Attorney General and Minister for Justice me kire abano ye pani onu kura nso yo soafo a omen ohwe na tetene so Dr. Dominic Ayenne na wanom kire mi se sisi ye kesai onum de enti a aka ne Maslock Yema mena no da no ni din ade sadina eye Christine Tamakru atie no okowia sika a Ghana sika ma me yedi no nyesika kuma enu nti emra mpipa ma yokoni nya tumi pe na mo hu se dwirimi de bia kwaso ne santi za na tie de a ene ya ma me sika na yeje ma me kwatena brochira mo sika na biu sese ya endi se ma yokoni se ka tumi pe ye ma me ya ba obedu ya empia ma yokoni de kan aka na asam da dato ho no mo se ma me wadi sika edemfo ne nkoto afiase Oba ye pe na mote sani sama yokuo ne se match na kwatu nse wom mfinhia du enre ya ho no ma yehu ansa nkrata bia ba bonte ade ntia ye se omo de akwa P-court court kirem sei ya mami onye boni bia ensama akra ha court gina so ehye se nkoda mfinhia du no hetu se ntehuru eni nyina so obi ndima memfa ne ho nkodi no nko filim fam ane na ne MPP ama yokuo ne kirem sei asem we na asie no ndi sama yokuo no ana Attorney General da oye niama eso aban nani keke enya Ghana fo ho no modwene bako kirem se ede na ekosuyi okobrane adisika enti se mu odu na oman Ghana mlache na mobile Mr. Curating agent moja wonom na kire se mamma nipo mu digwiri mu fo mu de o kirem asa na muntu yakosuo no ono mu hu no pefe se
Any sama yoku na nkasa ne Ghana man penny, any wa my mum penny for Attorney General Minister for Justice eka ho. No maya ba ko na ma me umagya so fa no nko David so yende sini. Wa mu kire me say, in some way ade ha na ba ne sana Ghana. Kabinem ke bememo no, e good anim ase pam. Na openipon ye dom frefo de ma MPP ama yoku me kire national organizer. E de ma MPP. Me ya me wa fase na Henry. Boache kasa no kire me sensem we na ye ne yapa. Yamfa zumo nyina fa mo abanlo ye penny ono kra no ya Attorney General no. Na wa bomode yakọ fale. No le prosukai na mama umeja na sample kra no Ghana for monkasa na num semnie. Ladies and gentlemen, it is a wholesale amnesty for the politically connected dressed up in prosecutorial discretion. But discretion under our law is not a private weapon. Under Article 296, it commands that it must be exercised fairly, candidly, and without, or it must not be done capriciously. What fairness, what candor is there in a prosecutorial policy whose only consistent principle is that the party card of an accused, Madame Tamaklu Ationu, stood convicted. So the front door of a noli prosequi was shut. Yesterday, the back door was open for her. The Attorney General did not protect the public purse. He presided over a ceremony of betrayal. And I'm surprised. The Attorney General put in a very weak and a relaxed defense before the Court of Appeal. I think that the judges at the Court of Appeal should have done better. They should not have relied on some of these things, especially when 90 million Ghana cedis is at stake, because the Attorney General is part of the choreography. So they put in a very weak defense, very relaxed defense. In fact, it was even captured in the statement. Let me also read this one to you. It was captured in the written submission of the respondent in answer to the appellant's submission pursuant to leave granted by this honorable court. Na eno wachi na Henry na naboachi kire mu say sa ya mame Satina etienu tema kredie ni jai pa ne kotu kire mu so mfa ne hunkodi ne de onu ohunu pefe say ayamanyosam ene ni sia ben ahya won mudi ni pa o madi bone efefia si, which we challenge every journalist, all of you here, we challenge you to go and read the judgment. It is very meticulous, count by count dissection of fraud, fictitious disbursement, monies meant for struggling market women dissipated. Remember the Kantamanto market? This woman dissipated monies meant for them. And above all, serious breaches. No serious lawyer or no serious Ghanaian who has read the judgment can honestly describe the evidence as seen, describe the evidence as anything other than overwhelming. She did not stay to answer it. She fled the jurisdiction mid-trial and was convicted in absentia. A fugitive from the very justice system that has now embraced her and freed her. And yet, within 7 weeks of her forced return, and watching Henry and Abuache Chiremu say, Young Fanto Ghana for an pempen was in the pain. At a more for Motana, some Sudia, 700 dano. Wa madi Ghana mana bro papa di omanya wupa Sikapa omanya wede kwanya de wa na kwabania bedi Ghana sika se na se mrade aso ni pia ni pachi ache na maja ne so mfa ni trinkwedimu asem wedie e pantoma e wo manyim. The judges at the High Court at the Court of Appeal did a great disservice to Ghanaians. Great disservice. We are talking about 90 million Ghana cedis and we can just hinge her freedom on the fact that there were some technical errors, even assuming without admitting. So if there were some action away with 90 million, when indeed Section 406 is saying that, look, even if you have some errors or irregularities on a charge sheet, that cannot free. You cannot reverse a court of competent jurisdiction. And what you know, Henry and Abuache, HM say, young country MPP Amayokunuma, and Effin so. Ghana this year. Mane abresa mbabo ma Ghana ho ban se yankopɔ ya atoma. Osanabus media ni ne de toso ensia. MPP Amayokunba akoye oye kire besi ya wada. Oye chechenchenche ni nyina ne se ye democracy. Kabanam kabi no, omu kire mza ban wache na hye afiase. Entiene kokofu ba wona na ekoso. Eni nsini ye bone ayenka. MPP ye bone na ya che no. Ayade ehu. Na ba ne sa Ghana obi antumi nka nasem. Enti obasere yankopɔ ya atoma. Ya wada. Eno beye osanabo so de toso ensia ye nyine nkogya wono mkoye oye kire no munkunti aban no munka nche ne sei wo munyai emranim fonya womadwuma na aban nyini nsɛmfamfiri emrasɛm a omode amanyɔsema kata omani na sɛ bi kɔbla ne dia umpa na ye gya no kwa no
woman. Toya no, one bay. Young Kayamutum, the new patriotic party. Yami next week Thursday on the 6th. Ye see Montiso, ye think Tescopa Trabe. Say our democracy is under attack. Our democracy is under siege. We are in dangerous times. And India. Say a name, Sabine Kanesa. Yes, sir, and ye abaye. Obibia and Chamaun to be so quite you. Make somebody, Mammy, or Kuvite, and then come to Mount Chassis. Yan Chassis, and Casabonche. Yamia Puma on the 6th of August, next week Thursday. Yabati Mogu Monteso, Mania Nunqua, there will be series of actions. Na ne kwa na Henry Boache esa chire mu sei ade aba kwa modwene ho kura monte asie nie chema wuntumi aban ahye so nkoda afiase emfia polepole aduno na onya dwumaden tato na omo chire mu sei chema wuntumi no omo hwe ne nkrate no mo chire mu sei onkotu galamse ne mmom no ono ankasa asase a wakwaje ode yefum agudie tu ono tu ne de kama ene nipa ono ne ma ne bi so mfa tufum agudie no sa nipa na kobu muna so ene wo chire mu sei aban yafa kukuam no maka che nimpa ne se onkonko di adanse mfanchi achema wuntu na munchi ntum sebe yo mbeja won ntie ne chema wuntumi ono wantu fu magudi akwati kwan so no ya chena to afiase mfinchi adu no ena nipa ono mom kwaje concession free chema wuntumi che ono wayafo so no ye ja ne free so fa ne hunkodie ena nipa wadi Ghana sika no ye ja no na we dia ade saban na adwen se MPP am yokuru ma no pesa cheche wono na sebe ya MPP am yokuru no won be ye me 2028 eni sama yokui o ma fa abato ne sempo kra wo menyim Nhyiraba wuntumi ase ni wuntumi se o tan bi e wo akire nipa bi mu pia niam no yes you may not like wuntumi but I'm ready abra it will be a say one number council no the concession na obi a onya kwa fa ne se wo na wo betu go obi oso say ni pa no ya fa ne se wo ku bedi adanse kurumu na bi tie wuntumi a wo no e be mo akọ wa ka wo dem I don't charge you say wuntumi akọ na obi a watam ye Ghana the 90 million no yes won go you no ne krata wonam kwa personal court kwa kan so ya ne krata yes you won go dey 20 years na no for 90 million a wo gani free krom a fe no abasansa na aban na aban yes so eni a wuti yei ayo panipo no na ye domfrefo edema MPP am yokoni din ade Mr Henry na boache ne ana wuti na mane boy yensem twireni Emmanuel Poku adusi ene difiri MPP am yokoni atena kese wakra premantemo eho ene odifiri besom yen Yantua Kasiabone so na onionyamfo Abubakar Sadiq ono eye DC edema hafano South West abato mpesuane so ene eye otitine ni dima NDC amanyoko na ye ko broni akabomu esi eye 12 seater toilet ede ama eye timemufo mo aboatin krom ewo mensni nim na bransem chofo edu honom ewa bro mu bie eye toilet na no onionyamfo Sadiq Abubakar kasa anoche mu se project no enya ade aban esika ewo mu anampo se eye district assembly get fan no krampo no hu sika ewo mu bi na emome yade ono akasa ene chairman ko bronin ana etimi esi toilet yi ede ama eye boatin kromufo esan so mo so no oma yade ama na so omani ba ewi 2024 no ewa Ghana man pe ni ewa John Dramani mama semehwe mansi ni so emfa man no me ko no na minim say bia aka assembly betima aboaye na ka etima bitimi asi toilet ayede e dey ama yama for obo article because tama before say beto aba you say mo am start ya na ka bo pese mo ye but na hone no eni ho tie ko na o say ye force na ka etimi nya do assembly ye dey e dey mamo but see ya me no ka say no assembly sika sem emra mu no ye mfa assembly sika NC public toilet emfa ma community but ye did see Emma schools institutional latrines because school kran dey sebe omutimi ko be bi nya dey e na omutimi embo mo toilet ewo school mo nti aban say community bia no ko say nya household toilet your toilet bo no ma wa ufie kakra bi na wa dey na wa ye but still we he edoma e obo article ma na ni toilet a sebe enka yie enka sempa emfa fa yekru no ene mi gina ha anijesem because me ba aban mu no me ba office me ni me chairman fa to yan say even though aban sika beba ban be chere ni eye mfanye but yankasa so se na yeye no opposition no sebe ye betu susu kakra na ni ehia manfo so no yatimi aye e de aboa ye manfo no to be eni ya wuti ye ayo nyonyamfo Abubakar Sadiq ono
ALDC Edema Hafano Southwest Abato Empesian so na eno echi ana eye chairman Kobroni so ekasa ye ana ochemu say eye ade omo share eye tememfo ne bosom besi eye toilet facility e de amawom e wa abra na omo ye campaign e won fimpi mienu ne aduonu nan ni mu echemu omo so no mo ye adwuma to omo de omo sika ebeye project no e de amawanu nti no ana omo so edi eye omo bo hye so na emo masan so fa akwanya ne so esre honorable DC ene omampani John Dramani Mahama sa omo awom no mo so ma akwan free kumsu ede kwa eya abisua no e wo mensin nim no fiti eya mfimpi mienu ene eya enkru nim no ndc amanyoko no ebo modia ebe ma omola na emom sane niema ekọ ni puntujuma ni do mu hia bebre ewo ho Okasa no okasa na de botom sika se bi party na ni abamu no ye business mind dada ma money to achama Kobroni de onene dom de e business dada se bi ye share mo boss se toilet we no na me ya adom ye ba abamu a ye be hwe ye mo mfa common fan sika e me ye toilet ma bo achi to o he the whole constituency na o pe ba bia se bi ndc funu ma pa sha e ye kure frɛ no bo achi Abia na nya no nko a na we de yamfa bibia na ya aban ene ewura DC enim se ba be ya ja na abia na de bottom scale ba be ye ya boy ewura kunsu hina mane o se de hia bia na ba bia ho de be pem no ya mo na mane ono so ba be support o ebuso ene no etu anamo ye be sele ewura DC ene ewura John Dramani Mahama ene road minister say o control na party man no ya keke nsa se de sika ya kwan efri kunsu abese kopem abasua ya kwan no enye ti ebesro kwa we so ekwa since ndc ba power ya momo nkanya from 209 ya momo nkanya ne floor no said apart from Janabia ni ewura aka bo ma ya ba ya momo ene ya uti ye eye chairman edima ndc amanyoko no ewa Hafano Southwest abotom pesuane so eye chairman Kobroni na ne krakramu anajase hene edima boatin krom eye Nana Kwaku Jumo e kire se ne ni ajepa ewo project a eye DC ene chairman aye edi amawom na emom osre aban so makwan no omumbeye mo sanse achese se no makwan no nsuo to a na chese no adane oha awianso ba no so adane oha ntu no sa kwan no mbeba be yama no masan so be ye eye boho edi ama on se na be yon benya nsuo etimi anom medede Nana Kwaku ja se he o gwa ko su chire o mo tie na ampa so o mo de o se ayo yo no ma be se de abe sha se minim se de o ma be enka hosa o be wie ne papa mu amai ntimeda o ma sipe na ma da party from penfo na se grade o mo kutesa ya de ni mani be here be pa na chama e kasano me ma no wo se ye kwan de fact e mo enjo try in dreamo e da mbeden fitiri wada ma mo fa kwan twice na bo ho no kai mo ma no na ha ikro na ko diswa enti show ne ya na e ma no enti wada ma mo ai se de ma bo ai abedi ene de mama me ni ade se ye Aliya uti ye eya jase hene edema boatin kroma ye Nana Kwaku Jumo na manibo ye nsem cheni Barbara Krantin ana de besomye we are yenyina we so na yenken kama dwen chire ni bi fansomo ewo kase bo no so dia ne se nya gro kra me wo fa se Richard ahwede aba na wo so ma Adjoa Nhyiraba Kwadwo Sammy B ene Adjoa Agyei Sikapa ode asepa na dwumaden so kra ye bo e magana de hye ne kase bo ne official a na enam eye DJ Ghana man firi ni so ne mu ode pass na no manam Butcher station DLFM one Kasebono enam also keep up the excellence work done. There's a DJ Ghana man from Butcher station DLFM Kasebono napo bam edi ade kase no de aka ho edi abam. Na mo fa seba Sandra Beka edi aba no so ma Adjoa Dear News or here live edi free time free zone best testing news angaza oja wom ba papa paja wom pam. No se Lumba nsupa agiba bia o sanso de nchie mu oden Emaya mame otobloni papa bi ochia ne pa no afini bluta aya akọ East Legon na kwachia no wate bibia e fine bebe yadro no ye kọ agropama so agude ma akromfo mantena tenase se mate se e afcon e ma ne de ne guso e koso Ghana na no ye shetu amaka povede fo no mantumi anya ho hwe eno aso mi hu se na ayi me wafa asefo Morocco fo na tumi achi Algeria fo na twom 1-0 bi na sa go no kra me de na say offside kra enso eja ombe nda ase FIFA na ayi no Messi no sa na be kwa na ye ba DL Power Sports emu ade eja wom dead
DL Power Sports on DLFM 106.9. DL Power Sports on DLFM 106.9. Bola yenya ya ni hebi se coach ni enu coach ya ni hwe na am center ya man bola ha se coach ya sha what you can see the ball and home yansa what you can crash player ba kumpo afa ko over body na ya waso na no hwewu enti sabot no ebi ni 7 to mbo kotoko ebi kotoko na 20 kura ha no am center woni 7 masama mo ha no Yes. DL Power Sports. DL Power Sports. DL Power Sports. Ebraso 715 se Pismark man pise. Agudie mu nsenso aboa no. Na de beso me numere kase bor so no. Ni nyina ye kare ma na me nkwa de chema na kwa ma Pismark. Ofan shaba. Boko de. Yesu adome hu ade pa. So bi. O nyame adome tia pona e ma no afcon no ekoso. Yes, egusu ekoso and na wafu nu nso e. Wafu nu nso ekoso. Mo boro wa hin. Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. Na Nigeria fo no twa isen 4-2. Be no e bo draw. Ye ne Burkina bo 1-1. Then say ene dey I say e blaster dey na bio. Sounds say when proud to WAFCON na be host wa 2027. Mo hwan be host. Ghana. Huh? Under 20 AFCON next year e be bo. Ene be host. 2027. Yes. Na mo pitches am be host was. And NSA ni bono modern. NSA no. Yambo Mr. Yampo Franka baso pa. Hey. And Kumasi am pitch no china details ni nyina be ba. We can say eja ehia to anyina boa. They say no, some when pitches and is pressure pan is simotono. A Japan and he to anyina boa. Omo bon modern. So no boa kwisi. Obe pie o mra ni na ho so. Sisi no, kafo fo ndi ja na egu Ghana ye nkwisi no mu de egu ye bom no mu de mesoa. Woni mesoa. Yes. Makona hyehe pa na asrewa ai makoni bi. Ye de gu mu ne ye bom a. Ene yesi be pie hwon. Eya me de monta amanye host tournament e boy pa. Abo kusie nso mbempi na ya ye de wo mfa hu ya eya mu. Kusia obachi na we ne gege na je wo de mesia ne wo che no awe keke. Na anum kusie ne brebo de. Kusie brebo abo bia ne ho betumi ne brebo da ye pe. Kusie. Na benya kusie ne ho. Asema okay na last time me call bema ya ho. Wo so wo de je say ekurase ne de wonnim niam ho pa last time na ka kokko nsem bisa. Oh na den. Wase nsem a ka ne de pe. Openi ye no mo no. Me na mo wakra ma bi ye fa ne dwene ho. Openi ye kwakusie ne to hwe na na se ye ne ta no a ya dakra. Dwene ho be fa. Oh na den. Wo de answer fa ba nu bu no mkeke. Kusie no pa wo de ontum fa wiem. Se kusie ne furu dua kwaso ba ko no ogina ase na opu na wo hwe soro ho be hwe no si ho. Ye ka to form a wo ne wa wie. Ai, na wonya kusie nam. Na wonya mokohirawa edo to bo ase. Etwi na wonno akusie nam na de gu ho a. Eno na bia nkwan ne yanto den. Ense da ne den bia. Mate se enkrama na mpempi no modu amokwa chine no. Wonya gari a ya de eyi nso hye afo ne bi na ye twan na de si ho awia kete openi. Me dopo. Wo vandi kenki gari na di. E de kenki. Ayi. Ense mo nim de de. Fanti dok no yi. Da bi awia hye se ye kwa awia. Ye kwa chomba awia sa na etwitwa bia ne ye fra no ye fra ne kawolomo. Ebi kura fa ne gopsa. Sa? Di di ba ko ne fa. Ya ka chese me na wo fa ne ku boro. Ye fa ne gopsa. Gopsa na kire se kusie ne ye kwache na ba ne yemu ade no. On se ne brebo no ene ne dua. Ne nsuno. Ne ba bi ka crank na twitwa ne ya noa. Ne bia ne tini de aka ho ne ye gya na mpa na to. Enti bia ye chinkusie je tumi kwa chinkusie be bro be 30. Oh yes, ye kwa forest ye tumi kodi 1 week. Oh na da ma kwa da forest mbru 2 weeks. Ye nam kwa ye kwache kusie wansan wo wia ntwe ne ade nyina. Ti ba ya mo ma dwene ho bi de. Dwene ho. Oh mo wi bi. Mo wi bi ye se ye mo dompo, ye se de twitwa na mo wi fili. Ende se mo chene no mbewe. Za awurade a. Se omotumi kwache akrante to ro ma be ka kire yen. Oba be gina nyina ncho be so na obo ne dua sa udi na echi ba kwakire ba bia kusie na sa abo akro na da. Ne yakofa. Be se wa mane nam ne bi anwe a onka hwe. Next time mo che ba kono ma wi ni nyina na no hu nyina moja but nam no hu o ma che.
enti krama ya abo ndina yese krama na ya won efia mo asa na we eden no na abo okwache nam be kire o se woda ha kofa na owi a waku na we that's only ni tire yo no be tire krama na krama de se o moti kasa nyina o wow mo de ndro ho na wo hwe wanim local ones nyina oh chama empempi mi nzemrofo de na ya won kwa kine da on ebreko me nya na de owi a ye be din komo wakire ye ya danwuram ye timi de nkran be buru be ye 30 ye do ko bush ye ka omo chi a ye gina ho na omo de na ba me ntia be ma ya de ono so se ya ya me kan yo ya we ono so se ya ene ka olombo no ye nim de yakro ye se mususa beta ela mo se de se no mi nkwala we ne omo nwo omo kalomo ne ma me kura no hu ne papa mo boku sia pesie tell say make na ni so won say mo a atu abom onim de ye ka ente besmak tam aso ye nya wona kajagum right abusia nweme mo atweme mo akwa ba kwan so nkoso kremra deal 106.9 mega so amra so agude mu nsam yamfa nso mu dwuma di kase suwe no eya de kan nsa nweme no nsia kase asujo awotie nyina ofa Nhyiraba Kwadwo Sammy bi nkan na ani ababa so na Adjoa Agyei Sikapa se nwema so nkonyam de kan nsa nweme no nsia kase no enso aso mu dwuma di enso ba bibia onso mani ta dwuma de na bibia so atimi akonkofa du so besima kadu se man bi se menso me de agude mu nsam no basira piesie kwa de man Lumba supermarket cho se prono brand bia no si esi nkonyam ya jimre de ade kan nsa pono agude mu nsam bro se de na se Lumba super ana se o makoa mo so ase de agude mu nsam no enso ba Michael so coacha producer on duty na se watimi akuche nsam anyina no enso agun kata so besima kadu se man bi se me mesam na musanso ento dwuma de enso gwe no enso so champion kofitela and me uba join show no live on Facebook sans one ade kan say YouTube ne so dia capital D capital 106.9 wa man sans so image sound video sound ne ade kan say reaction sound nyina no na se bibi bia kwanka yan sha se mfifie me no kasa dia 2026 Glasgow Common Games no anu so gusu a eto Jona Branty friends Amadu Mohammed Ghana ni de ono oye boxer me no kasa no wono so atimi akone bout we no na 55 kilograms bout and also atimi sha so na nim say na medal ade kan say bout abrante no atimi adintwa abrantia your friend say we no Jao Dyson wono Australia ni de ono and so atimi de abrantia Ghana ni de friends Amadu Mohammed enso etiko enso etimi ka foma me no ka say dia Amadu enso etimi awini bronze medal edama Ghana assistance Ghana yenya 2 medals after say just silver medal me no ka say Amadu Mohammed enso etimi enya second medal bronze edama Michael Ghana and after so no so ewini bronze wodi nkuma akra waso beda twede amponya nkupomba say yadom kwam ya sifia zene wono so timi ema ho kwan na sa de we no dwumade na nso timi to dwo wie no wasada GOC we no Ghana Olympics Committee mpanfo bi enso ate afa wada Ghana fo bia na se Ghana ni bia enso ayese mpempi no yenso timi rally support enso timi adimo manei wase nya dia na expect and bronze na ko expect gold and silver ni nyinam no wase anya bas guade kan se bronze yamfa nse Amadu Mohammed nkoma odie ni great football is the best kind of everything. Is the best. Another if you say back, I'm not happy. This is what I expect. Do our things back. It's the targets. This is what I expect. I beg every Ghanaian who believes in me that I've been good around 400 days. And I'm not happy that all they say me do go here and together. Whereas there's giving us another way. So I beg each and everyone always supporting me that they shouldn't give up. Do support for. We shall be what they want. Not today. It's not today. It's not tomorrow. But one day, surely bring it so. Thank you. Why Ghana ni this year kwadana friends Amadu Mohammed no after so timi secure bronze medal mo Michael Ghana our Common Games na say 55 kilograms boxing and also told you I didn't come on dodo na so to juma de suna bibi bia enso timi akwa na ya betrasi na baba friends Agyei Fema wono judo no so akun judo one so na say medal bout bronze medal na war contend for ade kan say medal ni nyina na ntimi antentam one so atimi adincho England ya baba your friends 9 lele enso atimi at Ghana ni na tiko to form amenu ka say di Agyei Fema enso atimi awini medal bia judo entia no enso nkoma kefi obadi nya no enso atu jana amenu ka say di kro bia metema kuma si asante kotoko kuma pema apemba ba na we no enso so 4 blocks umza opani friend say David Obin Dako enkani bi atwa opani a ene no no so your friend say nana ya amponsa na say wono so asiu de ma club opani we so be so me no kasa die empani force aboni din say nei ade kan say brand and partnership manager
wano emedi sa adwuma no emfama krobia metema kumase asante kotoko eno nso yankoma akefu bana kotoko enso appoint opani friends David Obenta kono meno kasa house of folk enso so omo new manager opani a je friends na boja Kapo enso attach down enra nwumre ana say we no enso so eye NCCA ana say NCC ane ade kan say GARCC fo no fans no dodo na so kwehia no Accra International Airport ti me no kasa dia wo fa mo head coach ni so temi attach down opani a your friends ne boja Kapo wano enso timi attach down bibi bia so enso edi dem yede nkoma dodo na so etudwa na oni opani a your friends like enso a former player the senior soccer team the Blasters of Ghana wakwadi nkoma waso no kan head coach adema Blasters team na ankana we player na moto ade kan say top 10 leagues across the world and say across the globe and say Europe masa wunya kwenya mebo Blasters ni bi se koban say wummo bimpo na say ya tu ensa frowa na say wo no we exceptional player or talent no enso konka yenti like ense se no chiri ni. First of all, which level are you playing in? Your team and the level of league that you are playing, competition that you are playing in. It's very important. First, a first team leagues, you must be extraordinary. So we focus on that. Then 2, are the players regular? Henti way aya like the former player the senior soccer team the Blasters of Ghana. Ana odi san komana di nyina no etu George Madi esuna bibia ensusu atimi akonkan no to so ensusu edi nkoma aka yebusa nze laye ususu sa Ghana football ebetimi bounce back agidi ho ene pitches out do mu aden ye pe ba bi krampo atimi a osi tournament mu aden laye ugidi sa Ghana football ebetimi and that so ebetimi aye laye anu ye odi jaye ni some few. If we can approach it that way, have a long-term plan, there is hope. If there is hope for, you can see hope for Cape Verde coming into tournament first time and look at the impact. Look at the kind of football they played. Yes, there is still hope. There is still hope if we can change the approach. But if we remain the same approach, I don't think there is light out there. We'll keep going back. Henti laye kensi no ya tini nkasa wasi da still hope se koban se ye change approach ne dia na se Ghana football ni da so henti eno ya laye kensi nkoma no nso edi ya for transfer news kakra bi so na fe yanso efisa nkoma nso na fe fly na dia 1069 enfe nkofo nkro so Media Sporting Club entiamete ene se Brante friends Manu Mante omonso etimi ene na pathways after 4 years Brante we enso etimi atra atakwa no Media enso ene na pathways anwume no ya de nkoma no na nso to dwana samates enso atimi asani we no eya session all stars so different na Brante a je friends Prince Afu eno nso a reporter mensaka eya 3-year contract ana Brante nso etimi age pene ekosi academy FC Samates 1996 anwume de sankomanya no enso to dwana ya so afisa nkoma no Media after say omuje Brante a je friends Manuel Manteno sese omakofa Brante a je friends Osman Safianu na unveiling in the top notch join the show na ehwe senia Media epa Brante no ntoma. Hello. Hello, offer. Please, where do you speaking from? Nikasha fuita kwa. Who said na be kama man for asia kwa radio too. Oh, kama pa, am I any day pa. When that's pa. Na you know na o mama. Anyway, the miwa ma say. If you all yaba Media abeto am boss o. Abeboa Media akọ. Henti wote sa Osman Safianu kasene wafi hwahwai Adjoa Media on this note efisem nkoma anyume Michael say coach aboabo no gu nkata asinya yem fancy flana ma dia 1069 kan ketesi Lumba super enkofo nkros ya da manane nkoma neba. Lumba in super natural mineral water. Get a grip with that super break. Lumba in super natural mineral water. Get a grip with that super break. Lumba in super natural mineral water. Get a grip with that. DL Power Sports on DLFM 106.9. Hello, my name is Emilia Probe. You're listening to DL Power Sports.
Right, Eguswasi, Koyaso, can get us Lumba, Spanyo, and San Cansoni, Mamote, Naman San Cansoni, being company for Sene, Adia Cancer, Adia Cancer, me patron, we can Nidia Yasasian, it sounds a Friday, a Boja, a free Homo, Wamuko, what's night, Common Club outdoor, Wamuko, baby gatas, and some of their doors to Dona, Jumadia Woody, and Suman was out of Suma Beja 4, and also one a Lumba, Span, may come from Mamadama, fly number dear 1 says and phone cross man and common ya the latest signal and so go yan san common as an sentiment medical common and so also penny friends yan infantino FIFA president when himself what the communicate number say one who to me ton shares and so FIFA swear world cups how do I common say one so bet me ton shares how do and am subi and tiana report to tona and on so film on tia by general secretary of FIFA and penny friends and Matthias when I grabs from one so din common was in massa watching and so at me FIFA so esan say one so ntimi inside with opani friends say Gianni Infantino esan say football no e broad massa football no e ba nya na anya ana opani friends say Gianni Infantino enso betimi abe autocratic ade e kan say pono akabia nkame to opani na je friends say Matthias Grafstrom one aye general secretary ma FIFA no wase nkamo bianti ase so no so etimi opposition opani a je friends say Gianni Infantino mi no yere san koma dodo no so tuja jumade suna bibia enso etimi akwankana England Prime Minister Pania, your friends Andy Benham, and Suswetimi Aquali, our Pania friends, Gianni Infantino to order, was in Maza. And we been yourselves, Jumadiana, Womutino, and we been yourself, Pania friends, Gianni Infantino. I was so a form, Essence, and one son for 10 sepo, one who submit me a FIFA president. Also, a report, I'm in second man, I didn't come on, to Donald Sutu, Janani said 2030 FIFA World Cup. No, I told you I was Spain, Morocco, and your many friends, Portugal, and Tiamete, and it says Spain, and Portugal, and so quasi Tromsene, and Kobani says Gianni Infantino, just said, Wabubuni Aguna Sunes, or Bia Canonte, Nastin, or Becoswato, and Shes, and Tia. 2030 FIFA World Cup beto jano wamo every drum puli wamo outa and on so come kefu ba di nyano and so to judgment dey suna bibia and so timi akwanka me no kasa dey Asia and so timi vote against Gianni Infantino ni decision say ne one so aton shares ni bia nso ma ankwankwa tuma bi and so US and timi no kasa dey Federation South me no kasa Asia wamo so opposition so na America afa European bodies don't wanna and so timi opposition no pa nyume no yere san common Emma reporter and he says Asians when almost any American Europeans no do not sweat me be and come some more position decision open your friends say Gianni Infantino so no and the two John and meeting says so penny to bet me passes how long as a regulation no to bet me 50% vote none is shares on also person no and sweat me to John so come akra men say kadina no and sweat to judgment is not be bia and sweat me kwa senior FIFA advisor ayo penny your friends Carlos Cordero one also see wobesi from into one just enkomana na ye di no panina your friends say we no enso Matthias Grafstrom no was one wo be ku sanso a ana we no enso FIFA advisor panina friends Carlos Cordero one day was he resigning essence one why a former banker one of massa football no we dia church and near Gianni Infantino decision when I won I did in boni bia be for ade kan say FIFA advisor when I a senior man senior at FIFA advisor Carlos Cordero and as a Cordero was no was he from resigning no so a report am in second me no jeden come to do na so to George Medias na Chelsea and so na say yabani no say 10 million pounds Anna adia kan say English F no enso so atimi afani Chelsea omo bani omo 2 window adia kan say transfer ban in the next 2 seasons at then in Chelsea omo ntimi top player omo so omo ntimi to obeka during that time Abramovich and I say Roman Abramovich enso so Chelsea team no owner no just me no ka say Tiametin say come here say secret payment be enso so so na say omo top players one adia kan say fair play rule no enso so abechi omo ntina omo tuesika ni bi enso fa kuntuna say and Tiametin say Chelsea 2 seasons here omo ntimi to 10 million pounds and yasa fine we dey come on to do na so to 20 just ya fine Chelsea na ya dey ban to omo so no Abrante friends say Michael Modric
one way player the match Chelsea team no obeka isa na no adam bedi nkomasa brand we ya ban na 4 year esan say after game bia na doping test enso timi kom ya twetwa asabia brand no ne nsu aka ne jonso ahwe mu se ne wono nso timi afa no bia kwaba isa brand no enso afa no ene quarter transfer ne so brand no nso yesi masa ensema chete for no nya no nukra bia ne mti brand ya je friends Michael Mudrik de entia metin say ya lift ban na say so pani friends Xabi Alonso aka ese ne o ma ye ready so mbebo brand ya je friends Michael Mudrik amane ono nso betimi adwane club friends Chelsea the very last time Abranto enzo ejina park so airbo game way back 2024 November na se barely 2 years now na ekoi Abranto ntimi nkeke bo anti se de mo eden enso ma Abranto friends Mudrik anko ayede nkoma no dodo na nso tudwa na Hugo Bruce manager enso edema de Bafana of South Africa ntiamete enso panin so atimi astep down resignation letter de man panifo anti Hugo Bruce on to aso ndi juma former Bafana of South Africa go back to your country for no amon koma na media Jumadi Suna Bibia and Sweatman Kwankana Hugo Bruce are resigning no open your friends and Miss Fire idea can sepono. Less than 4 of Cote d'Ivoire. Almost national team no manager. One also runs on the contract abari and penny for some team to us and soon to me we need to penia. Your friends a miss farm no casa idea. Cote d'Ivoire funds running out party ways and Tiamete and he send the coming days no when I Cote d'Ivoire minor and so to me share manager for France the man national team na. Yet sound command and so to Jana Gotia Cup etoja I was waiting. Na Africa de baby bekobia yejitin unim se weno Kenya and asa Ethiopia wama de under 14 and under 17 team and so ekopiem was Sweden Kothia Kappa and unto reporter mete and he said nipa 20 abuban after that tournament ni bawi no enkwada no 20 and so adom wakan wi asanso na manager baako na say head coach baako and so kan bi no so won wode no abuban now yabusa Ethiopia national anasempo no entara delegation federation for na wamso amukwa ni nyina omanko on the ticket of Ethiopia omukwa omanko participate ama Ethiopia bi entimasa omachiri kwan ya din brutal nei empanifo nso atimi ade kan say police asrafo enso guma ya hwe san kwala na edin koma no dodo na nso atudwa na Atletico Madrid omso shocking interest our brand friends Rodrigo Anandeska skantemu abrante no making intentions clear so yankamo bianti ase so no enya Real Madrid onya ready say nei wo ba kwa akosi aka ma club fufro bianti abrante je friends Rodrigo Anandeska skante de ane wanze aside say Atletico Madrid ba Barca munyina shocking interest so no want to super ade kan say team bia over Real Madrid so Lakatasika and Man City akwoti 75 million pounds Madrid so mukita 50 million am subi ana Saturn and so ekonko eden komano dodo na so atu dwumade suna bibia enso atimi akwanka na branch friends say weno Raul Asensio osi akandema Real Madrid nansentema wako pra 6 weeks ukwatina fie entiamete ene sa branch we ene baby girls bi ekompama wako leaky video no hey Raul Asensio one yasadi we Maza wakwa jimatch na won wa jimatch na wi a wasa leaky video no entiamete say baako kroma oye minor oye underage nti maza nka we won baby boys omu kromu adodo na ye bi won dodo na ye bi nemom video na ya wakipini ye akrada na abrante na za leaky video na entiamete say 2 charges and I say yade born in the coming days abrante we enso ba kwa stand for trials and hey wonu su kwa PM court edin koma no dodo na su tuja na kopa my player the mother 3 Lions of England Busanze Kopama doing the get other cancer World Cup no unim say went me anko bi opani friends Thomas Tuchel amfa Kopama anko World Cup ni bi waso no went me anhwa World Cup no matches no dodo na wasi gamer wetimi hwe bi Mexico against England during that time my friends England Mexico 3-2 ano krampo no first half ba wi ano dae eno ya Kopama nkoma no su kodi na Valencia enso ya club mo Spain entiametin say woman so AC new stadium no entiametin say 70,044 way about one of the biggest stadium and so I was Spain on my more 2027-2028 season and I'm showing me stadium way and so betimi aye ready na nei almost betimi area abo games out and also reporter me say can command yanke dos nemom American international DJ and a weekend and international the massa and sanwa da when selections are brand brain do ya on ofa mantam yam ya hodo amutie DL anese obi anso kase international DJ modemono kwanka pa onu ti ya na sempo nemre ana asuniti a wose ya so agudemu nsam no yedi sine ya so amanane nkoma na sempo no yedi agudemu nsam ni nyina sine Real Madrid enso atimi ateki o Sans o Vini Junior
among negotiations no ache ene abrante no wabesa me nsan me 2027 abrante no contract expire Real Madrid say among person be as free agent ente ne offer na omde ato ball omde ato table so man say ne am sikanya fa bi nkan de ogia na yedema take it or leave it ente Vino Junior de Madrid I make you understand clear take it or leave it open and umpa akọ anasa umpa mayanti ase ne yenton yempese 2027 one uko free agent after say Abrante your friends say Yantama Deba no Madrid enso tutu bi ma Abrante friends say Vini Junior opani we akoye na boje say we darling boy no offer say Madrid and come for kakra bi nkan on train mo say take it to alleviate antia no ana a report and say communicate Madrid team no enso da ba mantia no me ya de nkoma no dodo na enso atudwa maka say command nke dos ne mom emrani kopa yenti ama agudie mu nsema Michael Cho coach Adam obobo ani nyina no yemfa ni nyina nsi aseda PS nkoma Lumba super weekend jumadi bia wudi na outdoor engagement say ade kan se funu abibi bia eyi nipa nhia mu dia na se nipa kita de Lumba super ana fasoma ho ne abejafo na bia enkwanka de ne abesima kadu sai ubetimi afreme man bi se samje ma me nchia me pon mefa o ana bema ya nso me nchia bema ya na afei Mr. Samuel hina afọ enyume nso no bankune tilapia no ekwa super asamja aso yo ntino wa ope bankune tilapia bia no ehihye soup den hyehyehye pa enti mesa wita nso tema committee ana la Jos collection ma African printer mission nyina la Jos amonim niam pampa mane mema nyina oje wiska dabi ode chew la Jos cheme ebi okra ni material no pam de mame okay o my measurement intimate wana ono ne baby girl roda me aso me ko hu me de metwa committee one o you very good pa ne ntade pam ne so de correct mate week amanya ne tie say so be see for me so we better sa Vinicius no na bodwe no koye ne sika no e na opese Madrid for the ka ho ma no o dabi boy ne mo mo konkan born when mbo ba wakoye na bodwe izi obeluku fresh sana face no be boy no ntino muntua na boy no Madrid enya ne so so more than how and as more than me ka sana fo nyanyanka me penasana na ngasa mo yela kadase ka club omuntumi nto e kan ni hu asana fo ntumi nto ni image right no asana we sika pa omonto omode nza omonto ne ma boarding piece awo that's na pa omontwen na 2026 wentwam na ne cross no free o omuntu ahwe mate na papa kantanka yi no utumi ko bi dabi o twen me ba enka baba ko bi wa ha ma mentim free o twen manko ye yenka bo na wie sisia me wie a na me monko mo bi wate ti twen me ba kofi bo ame na international DJ afiba e de abase we ye funeral invitation eyie e na yeto yensa de afraga na de hye se ye chi apai yentumi mpam ti mbagya ne mpam ne kama na ne nyina ne se openi kwabena amane twidi ya mpon Nyankopon atonse afre dodo na afre ne se obehu na sade ye nyina ye nim se twidi ya mpon Nyankopon bo nipa no etwa se edane se bo kra se kra na ye befiri atiasefo sa ase sontie no yade ye nyina openi kwabena amane etwa nani ade ahweban na ye onhyehyɛ ya mpanifo aye no eno na didi suyi Nyankopon ya adoma efiada osana bosom na taso nsia ewo mfempem mienu na dudu nsia mu abusuan besiri nipe ewo akuapem tutu amankra do hɔ abia omo etena edin hyebu ne hɔ ena onu behia na wonom esiri nipe na no achi no ne meme na so no eno beye osana bosom na taso enwotwe ewo mfempem mienu na dudu nsia mu eno so tutu akuapem tutu hɔ a no makopa no krabia na mokopa no krabia wi abusia betena se na wonom anom omde hye ne sikasa ewo meme na kro na eno beye osana bosom de toso enwotwe ewo mfempem yenu na dudu nsia mu ewo akuapem tutu mankra do ho no ma bia ya omuhia na wonom edin hye mu ahodo na mo kirem se eye ekopon ya atoma ne kwesi ada so no eno no beye osana bosom de toso nkron ewo mfempem yenu na dudu nsia mu a abusuan ne agyamfo ba kohia mu ewotutum mankra do hɔ bia ya wanom etena edin hyiamu ye yie hodo nyina no ɛhɔ no ba kohia no ma moden na ye de hyiei wɔno ma agya ne kwankwaja so mu etwa to kora ede amanom enti mpenifo kyerem sɛ ye wo hoi ɛyɛ kwankwaja ntɛn na nkwata abusua chi na sɛ ne chi apan yo no na epam ne nyina yenkɔ bo abusua DJ afibo ɔyɛ adwuma ɛwɔ DLFM 106.9
na ɔde nkabue ba nti yɛde hyɛ yɛde nyinaa kwabena amane ɔda ya wansɔde wakeeping Friday 7th August 2026 ekwapem tutu yɛ nyinaa yɛkɔ meme na so no bɛyɛ 8th August yɛnkɔboa onya finhia ne pole dio so 70 years ene wonyaye yɛnkɔboa na ka yɛ ɔno a anka ɔbɛba enti kofi nka bɔ na si na ɛnyɛ papa Kwadwo Safo kantanka yie no wo se den na wo so na wo yɛ hɔ kurom a ɛhie ni awie o oh na mekɔ ase na ade a mekwate wo honi na metwam wɔ endra no sa mekɔ ogomua mpɔta wonim sɛ hɔ no mo na ne nnwuma no wɔ no aha nti ya nanso mekɔtwam wɔ Independence Square na medi hɔ no mo no ɛnwuma a mete yɛ nie Bane huni amayo Bibi hukumi umoni ba Ikumi umoni ba Yansi ni bane huni amayentia Obadi buwa humida Mini ni panu wa chinku mewa Ibabe yasi bakubyo Ibamre dio chasi Minti yobi yasam Yenti yobi yasam Ibabe yasi bakubyo Ibamre dio chasi Yabi fosue Yenti yobi yasam Yenti yobi ya Yenti yobi ya enti me wafa se Bismarck enti me koya na mo bonyu mu we e Independence Square ho na e cost de na me bisa se na se ye free go mu ampata aba na last day 31st July enti ye ni de se wo twen na yi court nyashen dia o ma here wi o o me na ka kire o ma wi na enyo ba ko so a me sa te ya na o mo sambo ho no amanfo nyina didi asapa na enyum we ya Mami ode ode nyum we awurade nyankopon Jesus Christ asapa mami ode enya de wa enyum na de o etia po one of my favorite Charlie we ene ma eno ne ma deal eye definers we ajabi tiase awurade nyankopon enyum na me pepa sa fi ba tanyum na wapia wo ba no wate ahemfu chini ya pos no ami nwura inside because fiba so yesi na chigu o na chigu achiba ye wade international adwuma bi a wakwadi anu se obi a hu tese achire din no dabi enya no kra adwo so kita information adwa enya no afi ba chi egu ho nyina ne se enipa bi ena enka no kra nkyere me bra pani wiase ne wo meni se sabe no kra ne benfo na sabe enipa ntena wiase enya nipa bonfo me wafa se ba ko dinsem hunu bia enya nim no kra ni entwa enti mram ko wura mu na mkote se Yakubu kirem se de yakọ no na chigu wonti ono ani jana yere ya no ma jawe yere no ma kiya ido nti ba bre awale no mun ti bi ya no ma jawe yere no ma kiya ido ya no ma jawe yere ya no ma jawe yere ya no ma jawe yere no ma kiya ido 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 nti ba bre awale no mun ti bi ye tumi ya de si international international so be jana yere na international so nyanwa de ye na fi ba wa ware
senior o wale da ben afiba nwale ye o ana obesa wuti na boga kuno keke buka no kra mwa wafa bi wo fo madi ana ofa hia sa ba adwuma dabi ofa bi Adjoa opening bi ba mba nya botre Adjoa ne kita afiba da ma muti Adjoa no o ba de sefo opening mi ba nya botre ofa hia fan sa ba adwuma wonya se sa brookers no ofa dabi na baka sa afiba wale wo mna blanti won wale ye dabi voice na boy na mbuza afiba nzo be jaware ana dabi na asem na me de kasi asem so keke okay no Yakubu ana wo chem se no ho aba asem na yire no se de yakọ no in fact wa bre de ba ma kasi wa bre wa wade ase opani na wo wu wa bre ne ba ma bie na num kasi wa bre dia aha what's the get information o asem ka yen na ya wo studio na yen na ka se na from your body se won wa minimum de obetumi aye na kura se won say afiba onyan ware ye oya brante wato no bo ase esiesie no ho ama ne ho kafo obete na asamase no ne na bobre kwesi awieye onye obi a wopre wa na brabom enti wo ye na fam de obetumi aye owa yonkofo our friends but afiba eni yere sisi Adjoa revelation bi wade aba na ama masu Adjoa o ma yidumu microphone no medum no yes medum Adjoa nso asa dum de no revelation ben revelation ni ba bia medum mic na afiba yenko wachigu ho won ade abesmak yen ka game we yen play game we yen ade abesmak yen besmak una wachigu o besmak una wachigu ma mutumu mi ani nyina mu nyina mu da mute obi antene ho ka me ne wona ekasa yenko me ne wona ekasa ma Adjoa na besmak nya we se uyi mimi fi ho a menu ya ansuro ja na eba na yang no yan srojo ja no wo kwa na de se so na hye yang ne yi efia enipa omo ye nipa bonfo mienu ofia ha omo nya wasem bedu dwuma eye afiba ne champion tailor omo hu yan srojo mami masem ba de wi a wo kan no obi dia ba me kan sa na se na se mai Adjoa kita information details Adjoa be aha ye kwa ho information ya de to na be information bi ho a information bi ho no ma nya kwa ho ne be de person oti asense na chiguo afiba omo se wa chiguo ana wo gitum me se me ni ma sam ko me se na wo se me ya se ono na chi na egu ono na chi na egu okay ana ma ji atum better se no kura wo me se afiba ye obi o ye ho brase o wodo ma nipa nanso nipa bi eye ma afiba chi egu enti wo jan fa wo wa ga sa me no me gina medal me na meto ayirem ema mu mienu ko anu aba ha me nko ha ma ha no kura ne se momo se afiba chi go na no aka sa ji atum ama ye confirmation say pe de mo ka ne de a na chi benya gu ha ne sa enti e wonti asem no me ana me de se me gina me ye referee me information ya go pa enti eya papa kantanka ye nu so nyame adom ye de ba wie ye enti ma na mo se mo twen na eja e kire bia ma kwaye no yesi a Tupac wa kwaye ye na wie unu se ma fela Adjoa asafo aba oh yeah eni me se so me hwehwe Tupac wo ye na busu na nya na de komo bi na prepare ko se dey yesi a wudem enti wutumi kasa ba ko ne ye wie da bi ensemi ho no ma in fact ye ne mu preni abu na ono bie ni se na Adjoa ba me side ka kra bi no o side wa ba na ye de in fact ye ne Adjoa asafo ebusian de nya se etan bi dobi ye do mu nyina na ye ne de wanya ye yesi wo ye de wa ye wie enti no in fact na ne ye den ene wa kire se Ghana ma na bi mu ne ye den pa en eye no omo kaka sai o mama amanfo koyo pa ye won titire ni ntini pi kwa eye ni bi yes amanfo koyo ndra dom koyo pa na otumfo omo ye bi wo no asante ni tu na badwafo ba eye ni bi omo ya de papa kantanka yankopon fa ne kransi ye ka Ghana mpanifo omo bobra pa etwa sapato ama omanyo ka ho bi na ye kwe ne be hwa ne sai ye be sere mpanifo na sa ne na ye koso no anka ye to be twa anka be boa because e ba ne sa enipa ni bo ho asa o matwa ne yade anka so o mamu ni nyina ye kro ohu na ka ye nyina ye techire na ye fe ha dwen se ma wo ha ne mu ne se tutwa na me mo beja eno so de yemfa ne say obi ho no ma ne nya ne pe ebi ya ne wakwa awade na mwa no ono oba na wo enti asem ka me ba sin se wo twa ne me ne kura wontena ho won se ni jama sesi a misuro no sa so hwe na ma misuro no tum be so be wale bi nya bi amemfu ana nya bi amenwale o munya bi amewale o ba sesi a misuro
Yo ba ne bia no amehwe oba ni ye na akoye ntokwa ne ade. Baba yesie bia na me ma de nyina Mildred. E bia no amehwe. Ye woka no eye one of key point e ka ho a e ma na ekosa but one way the other run no so no. Betumi aba so bi wa ne de no se de ekoye ye no unni ho control bia. Ye mfa ne se ma wade. Ebi oba na amene ne tie no. Se de ne ma ekwa no manfiri aware ne ho amegu. Mesu me hu ne se bia amene na wo ba ko. But se me wale bio. Enti ma me wale bio ana. Wati ase enti eye nti ase ye. Eye nti ase ni nipa bia ma wo bebre nchen ne ade so stero mu wuye no. Sa ne ma na anya den ankoso nti ye yen abusuafo no emma na ese ye ba ko. Aha, se abusuan ye ba ko no ade ma we ba nyina ne ye anibre. Enya bibia o. Eye anibre na de we ba. Se nya anibre ne pese me nkumi nya. Ene nyina ye ba ko penin. Hwan bo. Se nyina ye se be nipa na me ne ho no. Ye nya ba ko eye koro ye ne ye hia. Enti ye besere ye papa kantanka ye ni de. Se ne ye kire din. No am kohwa sika kra ya kugya ne kwan omo de na bibia fine enti me say am akwata advice bi o advice ma papa also obema de wo obema wonya sika dibi ne ne diska ni bi bibia bi so wo sika bibia bi dibi aya mo kasa ma mo nto sabi de ho sika na wudi ne to sabi sika ye de ho dibi wanya specific dibi me ba afi ba nya botre sika me ba nya botre me ba nti enye sika na be de ba de specific. Enti oh yes specific na. Enti me basa oh yes specific na nka de na nka de be hye ho. Afiba na aka. Enti ja no wa kire mu. Aye se oh ya do ho atu ase mu. Woni mu wo fa meti adwam de betumi de aye wo. Ya bra so apa ho ye kɔ. Na mom afiba ba eya nwom 24/7 no de ba. Enti ye be sere Ghana de hye. Edu ba bia na ha adwen. Me meka se mani gi sa ne ma na me boa because e basa sapa ni mpa na twa so ma na nyina ya ba ko na nyina ta akiri no. Na ye divisions oh emwa. Aboni say nyonya ye pa. What you say? What you say? Enti na things going forward ne de sem abusua ne ma ne ade no. Ye makure ye den. E ba na obi ayi difference to nchen. Ye ma ye nyina akwa abusua ne ye nyina ye koro beboa. Na ye nyina so ye sua de ye den. Efiri mu ye papa da Lumba. Ye ni mi so no wo dimpa. E na obi ade we ya no. What you say? Aha. E say ye to pack. E na ye den. To pack. Wa. Yeah. To pack. I'm a feeling lady no. Oh, na sa your Monday. Wa wunim ya ma me Adjoa Safo na wunim. Wunim na wunim because some of us enim na enim say na ne identity. Oh, you smart. Wa she Monday fu nyina. E ba knowledge say adwenim na adwenim abopew na nani atenso. Oyo obi o very smart woman. You say you can lady abeka say your boyfriend, you beka woman. Me boa. We woman. Enti no ya wie enti everybody esi are for now na de wachi gu ho. Enti eno no ya wie enti kafra wate say akoba ne sa. Yedi hu ya pa. As one friend MT office no. Say yedi hu ya pa ta akoba ne sa. Enti ba ya hwe yie. Ya ni frɛ sɛ aboa wo visit sie de wachi gu ho. Na Bestmark ye kɔ enti no wo so ntale no peni opa wa your friend say. La Jones. Enti wontua bi da. Da. So ya sɛ ɔne nani ne yewu. Oh, La Jones. They boy say otumi tua bi. La Jones of Filimio. Ma ye di na me hwe wo saa. O de ba na wachi o tua hwe. Oh, see na. O say oh. Say La Jones on say ade no adwuma na ye ya no. On say ofa adofo no mudu akire no. Omu say obi won fele o tone voice. Kwa brosa ho no ma. Brosa. Enti ni potem ho no mo no. Eni se hwi no. Obi ho no ma de bia no. Oye dada mu unim dada mu. Omo no. Minya la sulala o. David me fa. La sulala sam. La sulala. Dada mo ni tire se ono no. Oncha de ba de bi obi che na de na. O da bia no de. Wo cha de. Ndi wo ka afi we wa cha de se. No de. Wo ta cha de on. Bebre. Onze. Ewi asina ga san wakoma pa. Ana de wona mo. Okay. Wakoma pa. Enti papa no sa do e na wo ye Onyankopon hira no. Yes. Mefa ne nyonko. La Jones. Ye beka Ghana for munya doye. Ekadiji afibesi benyo bi permanent ade ankanya bado. Adjoa Agyei Sikapa kofitela de woni tela dada. Ana wusu behia bi. Oh, La Jones. Kadija Hitman, I befa DJ Hitman ho kada obebere because material ande. Ono say aje opeto gas ba kwa na obeto 10 years for one program. Me mani hu event na me kwa keke. No wa yama. Ba ya mi hira no. Won so no kredie ene se de wo kali wo ho na ma wanya odo na ma wo. Koso ya ne sa. Iti La Jones supermatale se na be ma ya nso ma me mpa. But me say DJ Hitman de be pam ne to gas ama no. Je wonya 10 years. Oh no on tela o. Sa. Oh yes. Oh okay. On tela. Unso no yo bia. Express o. Mate. Obetim that material na manene. Ade betina na waye. Mayi mu afirim. Yapon. Kasebo ne de ese musebu for ya Miss Mabel Antwene se mu ma champion tele de ekopiem go Facebook ana fe. Yitima kasebo nya bi hwe ya na me wafa se Miss Mabel Antwi ene bo no homodin se mu de ma yen. Me wafa se ba Belinda one de odane security ehwe down ma yen.
ana fi Manuel o say nyako akete as say na chigu ho bruta ebo akase bodem na Bismarck e de agudie mu nsembe so me DJ Zigby echinchim kase frem fuma de so mani na kenkan fo ye banu to di ameje so ye wofa o say de one at Nhyiraba Kwadwo Sammy bi ma mutedin ene bantwe bona na wata free jamene Adjoa Agyei ye kwe anwom no ye back to back na me wofa se ka sam kakrafa kwam papa bi nwom no anwom no o say friend say etwi na weekend si de na yenye yemfa nwom no nye pap so na ahoto no nyina be bia bosu bia no etwi wo fie crampo na se unya bluetooth speaker bi na se wo phone so na wadum light na ne wa pe kibab ne adibi enyom ne boni na wo twa wa enum light wo nyom no ho de bi pese me hu e be boa on anya light why you betimi aso blue one and red one ana se white ne ka dum ne be boa na etwi na etwi na kibab bi na nde wo di twa drinks ahudo bi wan kwana na hunters ne club bi na etwi ti we yes kwan papa bi founder Edema House of Dear Fan Club ninsa na adwuma ni Daddy Lumba ba no no enya one na ewo do nanso odo no pa etwi latest one aba yakra mo